Ebushafo na ye cheche wo bibiara esanso ema hwefo etiefo adofo ganafo nyina ye mo bibiara kwaba edeba Attention TV as your most inspirational YouTube channel. Ebushafo mo sema betena sabre ya na ye ebra mede ensema ekotwi eba brema ewo man Ghana mo abobone nyina ano mede ba besomo ama woso hu ne ekoso ewo man Ghana mu ni sayonte no Mr. Sebon homo de na subscribe kama efa emi so wie so a bell notification icon na won fon saboso sene be ya yenya de video fufo nya betudwa pe uzo benya nkai bo na oba channel so behwe bi kama edi ama ebujafo ebra yense wo brane mbonra enensem na ye wo edi emamon ebujafo na yesi fom na ya share ensem na se na yedi amamudia na ne yetense Efia Shas nega wati atese ewo social media isu anya asem keto na atem didie nsema wasane ede akọ ede ama the former president John Dramani Mahama enya asem keto Efia Shua abetutu bi ede ama NDC fo ene John Mahama wedi wo matem ye papa na natem didie nyina agina se abranti bi didie eye dela edem ebekase editia omanbeinda da His Excellency John Ajekum Kofo dela edem bekase editia omanbeinda da nya asem keto eno nanam so ma Efia Shua bu fu ye obedi dela edem atem sanso di John Mahama ene NDC ko nyina odi omu nyina atem se eye omanbeinda da John Dramani Mahama wono ana wa hye dela edem kutupa se wonko nonko di ex president John Ajekum Kofo atem eno ana kum chacha se hene ha Efia Shua ne ebeyi eye wodia aka na wotwemi no na yato aba ya beto aba bia na yenya gali ya ya fra na Efia Shua senega ananum kan sasame yanum na wakoko anensa ati so obi okoyi awode na wakoko anensa so obi okoyi efunsu ntoma na wabekeken kwasigasam e de afa John Mahama ho na ye jani free that is a oko adentia we tofen na offer any we tofen no ye nyina ebe fa bi akodu tam ebe to aba wie hwatie sa we tofen no ye nya ye Efia Shua senega nko amane mfa o na o me kikensem hunu ana se wo hia sa hia na nya nko na anim hio hwa koro bi wa but ebi nso eto aso sabe yeni ya freno dela edem abeka bibi fa o man pani je kofo ho ama mesofo a metewe kum chacha mekum chacha mekura me be kondam na me kondam ya chile no ade ya me fe na me bom nsamama yeni ya dela edem no se wa ba bontin aba be pacho ade ba ko aba bro pe na nyame pe awo 1 John 1:8 say ye kase yenye bone a ye daada ye ho ye kan ye bone a ewurade ye no kwafo so ode ye bone chain ye nua na be pacho sabe wa be pacho wa wi a wa Efia Shua senega ni bafo yalefo tsesew adidi apostle Joseph watam echa papa ya dapa wano a onye politics da na onye politics ama wo Efia Shua senega awano bagaya se kaso asase etubi didi apostle Joseph watam echa papa di frinansi bedu ne soro Ghana fo nyina kan ya wantumi ama me papa ne chew akoya wo hye niti a aso okoso amanti afa gyato aye frani Nicholas Omani e champon sa akwa we etumi beka sa John Mahama awensama ne yamone yamasai awensama watoropo ama wabo akokora bepem nne sabe yenye wo bia banan kan kire Nicholas Omani e champon jimifo kwa sampani za o me pacho wa me pacho me du ba bi kro se John Mahama enya ne mo wasam no ekike nkwase asem ama abronye DC etumi be di John Mahama tam afri soro ebedu fom wantumi ame pacho da wo Efia Shua senega na wo demirika na John Mahama ena opema ena wo yesabe tutu ni sabe wo kebi kire won wo Efia na wo bi gina won mo so wo yoba sabe wo kotre South Africa
enye tutu adwuma ne jantre adwuma ya na kobo e wo South Africa sabi ye di wama o vagina ese nyina tutu e memma nde di wama nkrama nyina du enkrama nyina du ema wo di wama o vagina ese nyina tutu but wo etumi pie be ka kire Ghana o man pani Mahama say wono we tutu ni ye wo kurom we han na ndi kun abache no wadem John chapter 8 Falasifo ne ka kire Yesu se kwato na so pe abro kwa beto we so pe abe ma san wo so awo sa abe sohum sanwom awo wo sa abe da wo jina ana we ye like so wan hwie acid yangu ho ka abro kwa hwie acid gu ho a Kenya ni so wadani ni power woda so kasa kiken kwase asem sa da be kiken kwase asem na wotwe bienu aka aye beto aba ni ye jaw da ye se brade be kiken kwase asem ti a John Mahama da bio wi tofe no fa ye be fa bi ana wi na nkasa wo hia mekum chaacha me mahyebi da na wotwe bienu no say last 4 years aye beto aba na be ka bosumi ni bosumi mienu sadi ye mu jimiye ne mo nkwase asem mo piepie ya no ya ma mo kwan bie mo ya ma mo kwan bie mo eti me pasa me ka tla wo se wo jimiye no eni sadi ye wani pro na wo nyansa na wo jimi na pase wiase no wo bia wo se wo jimi Saudi jimiye no wodi jimiye no Saudi bade ya ene ye di be hia Bible se bu okwase Proverbs 26 verse 5 no anye na ni susu ye nyansani ebuja fosa pepepe ene te ha na me de ensem nyina ebesi e de amomia be de se be bra me den ara energy Jacob net makram